lemni ni oba wisha me happy Mother's Day be igbele habo Yo veni bi madavashi ke hanne ke igbene oba ha nya ofen ke momi den chepo ke mpo ye nimba ni amefoko je baje ofo alo foko dan oba nyo won have Mother's Day alone omi ha ye fen ye across the globe mi ha me happy Mother's Day kenke ma chegbe nye ma to mo fen mo na eko ba che mo ko kuko ege mi ha mo fen mo happy Mother's Day. Yo, happy Mother's Day to ye fen nibo ade. Yo, the Holy King Manuel and o machine TV no. O fine. Nyahoe ameka onneji no ko beku. Inyo yake without nyaho po den je no ba ne ba fe follow. Me no yo ke mo ke ha nyeme. Yare woni agba kita yo chu ko shi ke fe na mini ayo na ke jabi wa Yes. wonya nka bo fe wonya we mo woni shi mo we nya ho cause akenu e achele fofo fe beni ibada na nche fe pa yi koko wo da be ke do na we bubu kan lo we factory wo onyemme wo nyanyume ke meni me ko wa ke me bi ati ya musu bi jo point e ame fe wonya ho jame fa mo koni wo bonga alo chombo gbe papa no nye no obola ke wonya ho ni inke shitaba degree food services purpose me fe nya ho jame Ke fi ame maje mi ameni eni eko imba bia ni na eko maye ole o papa benkura no we ne na won to be koni we degree yo kan share yo jimene ke kam so no yo e wo mebe ne ke wen etu no e ja ke mi yo ni wa ni sumo lo pe mo bi bebo madame le be problem ke ni ni je nya wo ni actually Miss Phyllis Gray kan she water works ko she jime no the grateful service e coming fun of na e wa watching it no to no yi lenjele na no ye je aish sai ko kwe lo ni chiye ya advert mi promo mi jime chena kan lo ye wow o mo la show e ni ni so abe yo mi gwi mo kenkle e ya ha mami Miss Phyllis Gray of the Grateful Services yeah ke ne chenye manye purpose me anya Joyce me wish le Mother's Day abene ke mo fia mo ko ni ekwa bi o fe yo ni kwa me machine no me wish mo happy Mother's Day me wish kokosa manye ho Mother's Day kokosa manye happy Mother's Day yo kokosa manye ke happy Mother's Day kanu ye kwa no akeshi wasi yo mo ne ha no wodi meni watashi yo o machine no ne de de chenya ho ne ji ni gonti mami ye atopa ye mi wo habo form ogbejuno nya ho papa wo ke nyumbo ajobo akeshi oke wodi enche wonye wodi enche woche ni ji ni gonti ba duro wo ke chono ke ba jin ni e hanin mene wo mo hye ni wo sho ni wo gbele wa na wo wi wo ni menu wo na me kwa wo sanjin ho ke ba ameje enye happy Mother's Day nyoma ajobo emo ntentwa ami ahawo ni ohinsi ohawo ke wo gbefu wo ba ni wo ka keshi won ya awongo nyoma ajobo baba ho awo laka no enye me ye fe wo ha me happy Mother's Day iye pa no wo ye gan akuche npa wo emle manye me fe wo ha me happy Mother's Day agbene akuche npa wo e hia ife ni yo je manye me fe wo ha me happy Mother's Day kaji yoko jio nyejibo no tashi ya eko lo nyemi yoko taja lo nu ko jibo no ta yoko mase meso ake gbeke na shine bo de nche oke ode awo ede nkoko no hale ahiko eja ke nya ho fe mo e ka shi akọ nya ho fe mo wa da na ke san de ko akeshi beni wona ko datra fonyo ye gan alo ye jele mi fe nyeme ameji doctors eja ke ka afọ bi ni gbeke he do mini ni leke huola cha
bo ne e ba fe ni he dole ba ba hye e ba twono ni he dole ba ba kebe ke hincho gbale musun konle elegbe no ne ba twon nyeme nyombo ajo nye no fia no nyeta wo nye ne ahye no meke obla ya bi ke nyeme kroko me ni amefo na me ngme amebi ahe ni ameshi amenyeme gbena nechumo afoshi ake ametechi ni ameko ejake nechumo ne ni oyin ake nyawo ka omomi jogba jomo yemli ka ke shi nu ekwe iwo bebo ba shi digbeke abo awula enma ke bo akeshi keji obi otawo obi afi ogula obi ato data fonyo obi afi manager obi afi accountant obi abato president ni di manyen yen lo ponye ko mama no fi hawo no fi obi lese no damo se gban yen no tawa ko bi ba chon e ba chon abo ka nwe obi he agmeshi kokoko kedi onye panu akeshi no fi yo eyin ngme na me kaibo ake nya ofi mo e kan sin ke nya ho jibo e oba akwa o e fatalo oba akwa sia ni chumo ya fa libi baba ho e wo nyeme wo mi hanye mmo me chole ke gba ne no me ha wo ogba ni baba ne ya Church of Pentecost fe one year happy Mother's Day ya pe agbejuno throughout the week e wo kwa te Salomotu e mi fe amenye Women's Week nika bo yo Madam Maryville District na niji wode nche wo osofo maami niji Mabel Amuzu me hale happy Mother's Day like I know district leader ya pe leader me hale happy Mother's Day ke e akunla shin ye fe de ka me twoni ye district e mi ka oba gandangbe ya pe leader Monica na niji ma Sarah Obri Ajepon mene me abo happy Mother's Day ne onye ya pe yin ne nyumbo adrobo nwenile no ke ya pe atono e wo ko se gandangbe Church of Pentecost wo gan wo yo ejen wo ye Jamestown niji wo ye Silent City ye adansenia because se jon ba na ke anga gandangbe gan wo yo ejen me emi ye fe ni yo je me wo ha me happy Mother's Day nyumo ajo ye fe ha wo de mama maintain tramlin ne ame da ke je dromomlin ke bote dromomlin yo ni ko ye je me kobi bo mode no ke me ne che nya o ifoni angme no ohami mi hale happy Mother's Day immensely ebe living day fi ha mi when it tashi ne ken shibie no mi ya jen mi de che inya o ne bi beni fe and flow ne eba sign inye ishebo mi habo po due le no ne nyawo papa ningbe mana bo ye kon ningbe mana bo ye ekon awo Auntie Sarah Madora awo Auntie Nancy awo na mo shi grandma ha wachi eyelen simini wo ba fe to fele ngoke drowo ni le no ebako ini kete ekon jo ablade abi wo ba fo wo israel ke wo ba wo ye sane enyo hoko wo ba hwe shi dani no me ta ma bibo ake wo gbe no wo ke yo jara ngmene ma bia ma ke mini poten onye efe habo ye jenshile namely ni ngmene gbe ne lo tabi okai ni okayo yo wala chile mi ne fe ake onye pa no kokoko me ne tashi ye bi no ni mami efe ha mi wa na kai jogba ka ogbe na magba no ewo ngbelegbe habo nche King Manuel Radon inkayo beni inji abefa ni kaji in school high street ni keshe tama school this morning ya makenya nya oba o me pense no me high street loli ya eba bi eke bi double one yes no e o me pense ni kenya nya fu ya kan fu finta mami e ejimoko ni e mocho ba ona dale ke duku yeah ken taduku ina lejo ba no you don't have 10 years
ya ke English boy can buy new food here. What is good for me? Then I can feel okay. Yeah, that's it. Kasi, what have issue on the ward? Oh, PG in your room way. I know you here. Go after what by. wake ko ba cha yo nye me ne poten onye fe habo do kayo ni me ne o ba wi ene bote matwe e ja ke me ni ta se ma jaje ma ke ni ma wi jo abla de abi wo ba fo israel ke wo ba wa ke wasane gba ba cha no Abusia wo hwe me wako aba ade ba Helios Care Center aha ye treat conditions bi te say obi a wanya spondylosis obi a wachi bramu wachi kasai eye wo ya wontimi nyina so mfa nya adwuma obi a wonso de ne sciatica enti ama eye oto ase entini nita emuta atwetwon obi nso a ne de ne eye ne kotodwe amu ahodwo enti wontimi nyina so nya adwuma obi nso a ne de no eye ne sisi ananse bia bibi a efra no lumbago ana back pain wachi kase no eye wo ya yie pa ma otini mu ana okon mu kura no a abusia woten kase ye wo ya obi so a ne de no eye arthritis say your osteoarthritis say your rheumatoid gout ne nyina no o de ba Helios Care Center ye behwe na ye yie firi wo so ye wo Sankofo bus stop Michelle Camp Road fire numbers e wo screen so na frɛ ye oba ye beboa pa ye firi wo so na enene ye ba behwe the signs and symptoms of spondylosis or hawa etama ye chibremu ye chikase no eho kire no ema ye chikase no eho etochiba enti ema obi ho no mo a onamo a na wachia ana se eta eye ne ya yie pa onubi ho no mo so a onamo a otimi hu se obre yie ana se ogina wo se wo ye adwuma ana se wo ye ade a otenka se na chikase no eta eye ne ya yie pa abusia de atia ne se wachika sai ebe hyase ayewo ya enema bi a wo hu no ene se ontimi nante se de ya na nka otimi enante kane no obi nso ho no mo a na chika sai no eya na emu etai eye no titiridi ana se de anka nipa bi a wachika sai etimi ye flexible na se wo pese wo ku mu a watimi akon mu no obi ho a ka se won ku ne mu a abusia ontimi enko ni mu obi nso ho no mo a sabi wo se eba se bi a esese wo jane nan kura no a eya no won te se sabi esese o jane nan obehwa na chese wo jane nan agu ne ho eno ane efre ne se losing of sensation na yese ekoba ne sa na chese atenka sabi se jonso de wo a obenya no anase bia opese wugya wonan a obenya no saa atenka no efiri ho kɔ wenimu nyina aye nsenkyerene a abusua ehya ase se ba wo so a na kyese kyerɛ wo se wachika sai no chimato bi aba ho ba na saa ode beba Helios Care Center na yahwɛ na yayi efiri so na obi bisa se spondylosis kura na edie na diba nima hodo bebre ebi ene se enyini odasani unyini a edru baabi a especially ye maame no ne ye papa no mo a omanyi efiri beye se 55 years kono na bebre no a ewo saa ohawi na afi nso obi wo hono mo nso a na adwuma a woyɛ anaasɛ bia emfie bebre ni adwuma a oyɛ no adwumaden woni ata soasoa nneɛma woni ata pagya nneɛma obi hɔ no ma na adwuma a oyɛ na yɛ atenase ɔtenase kyɛ obetimi atenase the whole day ye maame no mo ayɛ amotonton adeɛ wɔ dwam la dwam kaneshi agbogboleshi dwam ni ade mo nso so munyi adu baabi a mota enya saa spondylosis a yeka ho asami anase taa oni a andom taa mfi bibiri ni no omonso eta enya eye sa spondylosis a yeka ho asami esanse taa no se wonuma eduru baabi a abusia etimi ema eye ensuo bi ewo eye ye chika sei no ensuo totrotro bi ewo baabi a yatoato anompe no sa ensuo totrotro no eno na ma wo chika sei no emu eye mre entekoba se bi a esese wo ko ase de obroni kan se eye flex
flexible enti ekoba se esese wo ku mu a wetumi akwa no san nsuo no nyinaa no enam cigarette na wanom over the years enti no ema san nsuo no nyinaa besen kɔ enti nsuo no besen kɔ saa ema wochi kase no ɛhɔ no ɛwo ɛyɛ dry enti ɛyɛ dry na se ɛwo saa na afei obehu se na bushins na ɛhyɛ hɔ no nso na ɛno nso so ɛwewe enti ɛwe na afei dompe ni dompe edi ahia ekoba ne saa wachi kase no emu bɛyɛ wo ya wachi kase no okun mu a wo bɛbrɛ wachi kase no ugina wo sɛ wo ya ade a kakra na emu ya wo ya enti weenum ne enema abusua etimi ema obi and obi nso ane de no nso ebi ane ede wo no sɛ de obroni ɛka ne sɛ genetics enti ebi ana ɛwɔ ɛyɛ na busuam ɛne yɛ de awo no na ne nyina akyi ne de ɛka ne sɛ fabra Yo, Ablanabi, wahanye sefen, wafo ishra, wasa waba ekon. Wake wanika semo, batano. Yo, wanwe nyeme, afomo gwichino, ni bano hogba nehi. Ejake, nyaho me, eto ame jogba dienche. Eto ame. Nyaho femo. Ikashi anko. Tifloni. Ke nyaho. Dan oba chen oba tonye libia me no chomo musu yen momlin awo nye me due ahun lo ba dwa koso me ko me dwa ahun e ka twa me da keke ameda nyenyo ji mfen ekla nyomo tromona nye me ka wo yo nye me wo hanye from obutuno yo enye che no me yake me ne poto kayo ye o mami ke ife kwe ko akoboe ke je diaper se chake ha boe be for onapi chomo me no kayo ye onye yo oyo adon ke o send bi mane o mami mele ka me fe kwe ko akokra me fi kwe ha aja ke shin woni ma wi na kan kenkle ehia boho anokale njin ne hu kese be fa e kan shi agbene poni ka gbene oba sheshpon no hu fofo ha mo po e kon blale fofo ha mo ka gbene yafo bibi ewo inyama kai no memu ala ke no mi abifa ojimi shi ni ye ba fa mineke inna chosemi ni pia like wage oba we be mena wo shin bie po ya ni mina ho le ho kaiko like e twen se fio o le ho nyimo ke sisimato eko papa ala ke shin ke unanke na oba bia ke ina gbebi jimilo ni into my handbag ke fanfa if you know banana ye wana miyeje ni kema kai kome ni be forge ba be mi ni je no aka before no ni mi makai ke no ni le eji mo ko ni iyo hela bibi wa ke me na mbie la fo bo momo me na mbie wo mbie ni no kome nyoko ni kai wa no mi intue ke no ben tue wa intue mi ka gbe na to incho ita to mi hu shi inna na ni ewo kenu ni anto nyama kai mo shi ke fe nto wa no na ga ni bia we ke o ka shi wo manke mi ne wo hiwa onyo wo na kai no ke nyinyo kaka aya na kai to faji e fe ma mo shi
ina ba dwangbe ye for ye le ba shi ngmemumi e wa aye tomi na chonko na futu oke ekome rob okana kan manken ke momi na kan no ni teshin awo akenga miami benka shifio ile time po beni ba fe po be wo chon ye benwo eko unji nyonyo ke gbine ba chofe economy ya ko to make spring ni jona akeba wo wolomi na ba kuta na ba po obi na ba gbele efe powder be ka chon wo jeme anyone ye mamu an lo nle beni ba fe be iwo e na pe na kan ni bi o man ke pe ni wan he o ni bi ekomeni inkayo bi anekone eko nke makaye be mi ninje no na ewo mi nga kwa keke to ma like project oni wa hwe ke school ke fe ke agbona asane aka bashin acho because lenga wo kone ke ha mi jake ke okay to ma school mi na agba bashin ake nya ojimi e ba agba na ke nyo se ni te ni afe no ko mi en bashin ai bo school yo lo e wa ba nyo hin olele na kan ngawe yen kantomia o wo banana agba ko school na mi agba na bibibi wa je no akenya nyimete ni menyo amenya mi me onupa school mi wo be fit ma ameye backups ni akegbe ke bi afio akane na awi ke ni bi ne ke akpa alo ha break be onupa awi nya ha nyemi me ni egba na nye mawi shi gbi ko pta meeting mi ni engba na fe mi kuna ka egba na ni nke bona manie nke no ni na jegbe fe oblayo en question englo ni ehane oblayo de jaje yen yamlo na ke se pe ke asmalon mokoni ne ewo keja no se no cry honey the bena me treat me bachaki o ni bi enyo komeni kayo jino ke ngema wele pi keke e kome po hi wie mo ye pa no shi wie mo no kwale yo inye iche mi kayo wa nya ho nkayo le jogba de enche ake ke inye ba pa no kra wo shi ate shito bo na po shito ha na kaka to po shito na ye na shito atu ba wodin mamu atu enchu mi na ke mpo la kan no e ke mi fi enye e ke nji ni de ke mo atu ete bi eleke be la kan ke ko leleke ke ye yende e ke ni de mo enchu mi ke nye na e ke mo la kan u shi ete no ne atu ye de ke lu hichu de fe ke la na chumo na mo ni de na ke mo shito mi ke ko de ke mo mi ni ke po ni pale shito ihe panu kokoko no me pife no ni efi owo wode ake wonyawo enye wo hie simbom asuma e chosewo ke ho ni no beje ni ebe ko bi ha abo eko e ba to chinsi ji abo no shami no me fe wala ke o mami punish wo asuma e chosewo Simoni bada ni nake yes no ni yo efi owo na efe asoma no kwale mi boni mami yo mi papa yo na eji bi moni ji owo ji wo mami oba ke le ji papa le wo mi nya yi mo yen iwe mo nya he ene e won sumo le ke shin le e wo to mo be do yo na ji mo ni ke isi ojogba o comfort ayuwa nyomo ajobu ke ofi no ko ni mpoko ya no shachinsimi ni aya ba fo yan bo koko ba kwa no wo ba poto e wo ke ba je bi e fi e keke ba yi fi e wo ke ma mi ba shin ape in cha ke be ma shin je e ja ke yibi ne ba wo mi ke wie mo ne ba wie intu nye e won kayo joba akeshi nye awo ahiye se na mo amesadwere mo joba yo ake sande wogba bia ne wo hefataloy alo oblaye ni wo ke hion wonye meji ame we sake ke Mother's Day wo shi wonye ma se ni wo wish ame happy Mother's Day de ke sande ne ohi oyo kema we no ko fi here be fe be nji onya wo ni no ngonga ni be fe be ni o ba o gbogbo ikan lo ni yes ko te won ba se pon o yo le mo pi ake o doctors or nurses yes
Ole nyaho ji ka Kenya wa bra kuma fio nyaho ji moko ni e kona kegbe na afọ ya keshi e tawo ni ekwe abefa alo ekwe ebi yes doesn't mean akashi bo fola oje bo fole she if moko ne tu yi ne efe ne efe nyaho gbe na be fe be nko nyabo ofeni ne ehi o ehi o e ose kete bo ko chumi ke ba kashi no fi ehi naka bibi di nyaho gbe na we fatalo yes amehu asaka o shame Mother's Day wa adenje ya to ni nke egwe nu e pa ofo yeli e pa ofo yeli shi mo me ma hi fatalo Mrs. Meba Otu happy Mother's Day shi mo eje nyaho ni ko to won ba se pon je o nyaho ji onga shi mo ne ofo yo ne no me chon ake ko te nwe o ba se pon je onye ni eja ke nyaho ni tumo atuo mo lebe de ba ehejo ole nche yo no yo ne cha ke loko ye ni anu kwale nko boy wo fe ni wo yo je moko be ne ka moko ba fe nye naka o ma mi nye mi po de je jo nye ni mo na shibo ha jo nye ni ka bo na afobo ni kpulo no ma mi shibo enwon na wo bo ayapo na ka bo ma mi nye mi na ekwabu no da jo nye ni ole na kan non ke bo pa agbe la ka nyawo gbe na nyawo etuo mo eja ke nyawo e de nche no wo chon leje mo ni yen bo musunyo ji an ne hu ekome afi enyokele bi na te form gbefa e wo te fi oten o ba ke mi ake mami nye mi mami ni ingam mami ni o yo mo le e fatalo ni naka je nye ni naka ni shi akenu ba enye tu nye no tumo numba shi nye keche ne ke fatalo afi helo kome naka sinu echon ake shiken ke fatalo te afi helo kome e ben nye ni tapida amonto na ni onye to onye beji na mo jo nya yo kwa mo akeke moko ye ken abashi wa ha moku ashi mi botowe no yo no bo nshi mo we e ma ke bo akeshi ke wonya obe abashi wo je wo fatalo ashi wa ha wo fatalo so we fatalo I mean come on ko obe wala amonto na fatalo ma paswi alo ko ngbo na amonto na no na mo ka yin komo nkele ba yin komo sinu echon akeshi nyawo ni tumo le echun atuo mo je pa ko ni sa ne fo yeli e ja ke nyawo ni tumo atuo mo ni eba cha nyawo ni tumo enye cha no o cha no no le cha no enye cha no ne because ka o kwe amani fi mo ke ni bi fi come on benchoni ko ke yu ehia ka wi pe of teacher ke student at school on shi ka orani funu ko poni hin poni e ba no ke ira wi ya cha ke no you are not kind because of that ngame all the wives now your wife ebrafoke mini WIFE eke wonderful instrument for maximum environment. That is the meaning of wife. Akekolake MOTHER. Bench definition alo naga Bona kwemo woman alo wife enye W. Ni mother yen mother emede da mochi ke mentor. It's a mentorship. It's a manager everything. Bona, she wife is just a wonderful instrument. Not even just, it's a wonderful instrument. We use that instrument to maximum our environment. Yes. Bami. In the sense ake short be you yami. Your fair yo Yoni. Your fair mamini. Say your money if your mammy ha. No. Yo ye money if your mammy ha. Na ke bani chon ake shinke boko toton ben nesa no. Yo konkro banya kake in jaje le ake je mi fole. Si jaje mo ni fio yo fair you ake mami. Jaje mo ya tuma beni inyami no yo. No e ton ake chike jaje wo be nyeni. Ke oshio follow. WIFE abagbe e je keke MOTHER ba. Na kan no ne ba yo fair yo nyao ni. Impo ke mo e for down po e for ko down.
na fele yo ele nyawo ni ohi oyo yeah eh na fele yo nyawo ni be blofo wie mo na me wo sa ka pa wie mo eja ke yo mo no onye no ayu nkele pa be because if come njo nga ngene ka ba hia ohi oyo mi ke bo oh problem be mi ko fa talaga shi blofo wie mo eke wife ni eke mother than eke biological mother we are mothers but we have the biological dabi e wo ka ke mami alemoni ti min lenye bebo ba ni ake moko oh ke o chon le na ken ake je o biological mother ji onye kwen alomoni ashibwa ha no kegbe fatalo wife no kegbe yes lawun je wife je o biological mother but you say you are mami mother's day wo be ngame fe ewetele dabi denye ni ake guidance la ka blofote ole ake kuma bo etamo body eche no na kano shi beni o fatalo ba kwebo ha onye kwen alomi na ashibwa ha enye nkwapo na kai sino ne enye kwa no ne ba afi ha me e fatalo enye ya afi o male no fatalo ba afi abo onye kwen enye afi abo en ma kebo ke jangmene ke ano nu e won hia kesi ko na ni no ko ba onye si je na shibu ha moko bona ni sane ko ba aya ni no nga mo na shibu ha ba le ya kusu ke mla gbe na ai si yes botu enye kusun ye tani mothers day oye mo na nke bo pan agbe kokoko kusun ye dan mothers day nke bo pan agbe kokoko moko ngai wo ba ka ke so wu ato mododo ke dabi ga woji afo ye fo ni bi e ga woji afo ye fo no na fe hia ni mothers day ni ba na e ito fo ero ko na edu ake engaje nani efe o mami po ala ke responsibility e pe hani efe o mami po ake leje o mami ye no o mingla mo ke biological mother which is not but be an ero e play but o use word ake efe enye efe mami yo fe yo mami ni onye si yo fe yo mami enye efe mami no so lo si yo fe yo mami ni solo wife solo nye si efe nye ro solo nga solo nye ko be na nga ha no ko be na nga no le si onyo kecha kwamo nye ke nga ka metele jatwa me ato apiama nye ke nga ka metele jatwa nya ma to apiama ni bi ole onga ba fi abo onye fi abo oh dabi e so e ko ke o le nga po e ngobo o no di nye etun na se etun egbena o ba phone yes sumode yo ke abo mo ko bela ga sumo age mo ko abe na ka sumo no onya ho yo ke abo to ko le fatala po ni na ka sumo ke abo on mishi ne wa no wa ka onu isi ake wa fatalo eje wo nyemeji ame no le mo ko ka ke le enye konya ho gbena e chufe na kan ke te nwe basipon no na ke ha ko bo nyo ke if you onyawo apart from all ne ngopo ejine woni ifo boy ke funny habo ni fele nyawo ke ko mo ne kwela ni sa ni fo to sa da ni iwu nga no se ta pa bo kwemo mo ko eja te bo kra o ye ya ke shi no oyo nglecha na emi o fe ni bi kome to mo be ni inyami nu wie baby e poni onye ofi onu ko no le ake ni na o ngai won bo about it ke o ka ya ke e ba lo nu ya ke o ba pe o he yebo ya mi o jaje dani e ba ni oh o jaje ni nakani aka fe wie mo na la ka bia me chose mo ni ba chose e chose mo ni be na le o wie mo e sha mo ni ye botu e mo ni ye le ba chose e chose mo je papa ba chose kwa mo oju e fo mo na ndumbo ne ni bi a chose olu a chose ko etako be chose mo me na me pe amenye me chose ole a chose olu agbe ko na me pe na me chose amena me ngo ya ha me chose olu agbe ko na amenga ma chose ya me kuma chase mo fo bi ye ko me ye po ni nya o me poto ama me jegba me poto ame nga me ba me njaje mo npa ko e wo nu tumo wulu e a si mi atose mo asa e wo yo fe yo e nya o ni nga me no ame nu tumo e dade enche oh ame nu tumo da nya yo ndo abe nyenu sane bi nsa onya ho ngobo o ejine ho nya jine ho be nya bo fo no yi okay
benye am fofo no me nya we ha me fofo afi enyom kese no say Ogbena. Yes. How many years have you been married? Yes. No, 4 years. No. Hello, come on. No married. Marry 5 years. Ne oye mokobi yo for 5 good years ne. Monya ho be oye mokobi wo for ololo. Onna min bi but face your pack come on. Elma keba keje mo dwemo kan. Je yi fe yin sumo fofo. Nu fe nu sumo mom. Je nu fe nu esumo fofo akeba. Ba fe mboni je ba order ake. Onu. E wo kan no odwemo ye no akesi minipo me ye fofo kan na da ni so. Ni bi yo. Je fofo ni o da bi pa no no. Ekole nyaminu, ekole ni bi fofo le sumo. Ye mbi we be ye. Bi amame no na me ba ye. No ncho akesi fofo ni ncho to no. Amame no ni. Ewo pie ni kele for pie ni ba tela kisi amenyawo si mi tela kisi nyawo nyeye ona ke fofo hamo nyeyo mba fi ohi fofo hamo de na amoka wo da pete fo hamo si oni ayi fo mo mi oyebu na ke ba ke le ni ayi fo mo kesu me pa ni ayi fo mo ni bi sane ba ni na boy no tabia be no ba shi dia no ba ya jo anu kwale ako me bo won pa sai habo in advance ka le no ya ni je fata lo ba chomi ni ayi fo mo o le fe mo shi no na ngape o pa je fata lo ba chomi ni ho mo shi no na ngape je fata lo ba chomi boni ajuo ya ha no na ngape no pa je fata lo ba chobo ni ma fe ni ya ha me ni bi sane o ha ko eto e o ha ko eto e nibi o fine boy ma bibo sane na ye ngama no tumo ma bibo sane ko fi o ko nye ni tumo ko fe bodo ba ya ngo ba nibi era yu o no aka ba ke sane ko ba aka ke sha ba je imene beke da kan beke do ko ba esa aka ba nyama ase ba ya ngama ase mo na ata una so leke wo kuko ye na kan na kwa ke sane ke ba nga ko nga po ba bo ajele po mo ake ne nga ne ke oje ne wu e na za na nye ese nke ngame amami no chumo channel ona asane bi mo ni wonyami no bibo bi ane I have for 2 years ni no marry how many years ne afinyoma 10 years now o kamo ko bi for onya we e ba nya have for 10 obi hu shom the owe na ka na ke owe na ka obi ye lebi o ba ye gbeke point of correction elma ke bodo ko ye bi no you eja ko ke mi agisi afi nyuma na ese mbunga ilololo mi o ma mi na for me afi nyuma e take se da de be gba mi no mi la we tokole ye pa no nya you o ona before you know you no shi lolo me care for boy you e ma ke care for obi le ho ke o ka ke shi for no you ni no ka ke for mi ni je for ka ke for mi ni je shishi okay ke mo kwa for mi ni je for ke mo ko ni habo ona for ka habo na wala ona wala ka fa be fa wo he onu fo no ona anu kan bi ye onu shishi no ka mene mo ko bi ha fofo twa ka be boy ha bon pa no ye ifo ya monica ha le fofo ifo ya monica ha le fofo ba ko ewu ya mbasa fofo ifo ye jeme moni ba ye fofo de pa ko ewu ya ifo ye jeme onu hello natri wo be ya iwe ma de ma buale biana mabuali bia no fia no afia mu ni e twa akesi mo ne fofo yin ale bia de gbeke na fo le ngon le fofo yin ale je mo ne sa sonu pan yo lo ni bi onupa na me yo lolo na me ngme di gbeke bia ya blobolo je ablobolo ke ne se gbeke bia sa ni MC Jibo wa mi mo no le ile ne wo ni opolo yin hwe no no wie no kokoko MC Jibo ole na kani bi ne ke ye ya blash le mi nye wo amenga akeshi amefofo amewumano je amebie pe no ni bi MC ewo no po yi ofe bani bi yi ke bi ye fofo po den che call ke yin mego gbeke po ye ko ka fole gbeke ye ne ka fole mene eye fofo sumo beche me no yi ewo ba wona beche me ye ni gbeke ye che hu ye efo ngafo ni bile yo fo ko mi lo ye ko mi no ba mo wolo ni je o mo wolo musugbulu omo wolo ni emusugbulu mi de waka ofo bi no bi ye fofo kele pele omo wolo ni bi ole go mo ni yo mi omo wolo ni na ko ye ofo keche dabi mi ifo kwamo abo ka be yes mi ajegba mi ti sin ni eni abo tena ofo mi na je ole ijegbe ye nda
Yenda me baby bi ofita hi be ka bi ani small fofo e woni ka wi fofo e no kono si hi konkro me ye na me yo fo ola ke fofo yo ne ka ke fofo de nche ona be ne yo ehihiji efun ne wo fo ona fofo ne yo je me je no kono kokura fo son efun e wo ne efun ne wo fo ka di wo fo biye o ke ma le ne sho ke sho e ma ni be ka da ne fe fun ka kono na kan no ne na papa me e wo kan ni chemo male le ke bia mi potue le ke bia mi ka me je kwa me yen nlo le ke bia mi e ke chenye fofo bia ni le ke bia mi e gboto mo e ja ke bia ni fofo e yin ha bo ofo ye mo ni yo fofo se mi awo hela be fi aka san ne wo ba chike ha be ko wo ba chike ha be ko kro ablade abi won to le ke gbe ne no wo ha nye me fe happy mother's day ko tashian ni ofo kupo ni okwo ogbe ke po guardians di bopo den che wo ha bo happy mother's day shika ke nye ayem nye mi nye ayem ni wazi na zi wo na e wo ko la ke je bo wazi na zi wo na me ni wazi na zi e wo na bo mo de ake so ba sha me no tumo ha me na me tere ke nye ko ye je me no shi obi okpo obi okenche ne hele ne kwele en ma kebo akeshi kaji yo fo bi de shi le hanu ninu pecho se le gbeke eyemu e ba fe yin ni pa ni ke yo pecho se le e ba fe yin ni shi sake a balance le aka gomi ne chake na efefe o kenu no ye je yo no ye je no chose yo chose ke gbeke e take ba shi chona ke me ne a chose le e wo eyemu shi ke wo ko be pe chose le ke fie e so eko ke numpe to se le yin wa ni nibi ko be ni sa ke fi yin fi ke yo unpe sa gbeye mole e wo nya no wo ye nyo fe wo cha ya ni wo to se ya na fi kan no ni jomo ni yo mi ni ya obla yo no yin musun ka ya no a shafu e ma ke ba ke mene ogba ni ba ne no ka yo yin me fe agbin yen musun no yin ke pun wo ye de bo wa che bo ma kaka wo ko le mi don de no fi e fa e ja ke le ke gbi ne le hwe ke ba le ba che bo ma ko ke le awo mi ma egbo tan be ni tabi eni wo ni ko akesi kwa mo ha mi e itamo bo ni acha aye nye mi nye e ko le bo afo ha bo no kwe e wo bo mo de akesi ko ba bo no ye ke ye yo ablade abi mi da iwe bi fe ni ka be tuni ye bi e ko bi AMCR nyuma job awo one rasta le ake be ke ma twa ye bi e bo nyuma job wo bi fe ni yo boa ni tumo na ete no wo ka nyuma ga sisi ko me kon mene ikai mami ikaile ya no ni efe ha mi da na wi akeshi bo fe mo do ba fe do ba ya nwe do ba shipon ke ngajibu ni mami jibu onye oke onga a replace o mami is o mami onga is onga iwo ani ana difference say iwo makpa yi afa yi akeshi ameke amewume aka pele mother's day si amewume je ame mami ji ame biye ji ame mami ni tu enjole abashia woke shia tomo jiro